Kua tukuna tētahi o te rōpū whakawā I te tokowhā o te urewera, kia haere ki Amerika mo te tangihana o tētahi o tōna whānau. I tōna tikanga kia tekau mārua ngā tāngata o te rōpū whakawā. Engari nā runga no I ngā au piki me ngā au heke e pāna ki a rātou me te hui whakawā nei, kua whakai a kai whakawā Rodney Hanson, kia haere whakamua tonu ngā mahi, a hakoa te tekau mātahi o te rōpū. Kua heke iho tētahi o te rōpū whakawā. Aha ko te mai wiwi o Earth Singer I nanahi nei rā, me tai mai ki te kō tika I te rānei. Ko tētahi o nā kai taunaki a te krau nei te rānei, me te whakatau anō hoki a te kōti me noho tapu tōna āhua me tōna ingua. Te take he prihimana mata hunahuna. Ko te ia o nā pātai a te roia o Tamiti, he rapu I te tikanga Māori I roto I a rātou whakamātautau. He rōpū taihara te toko whānei. Ko I hoki tētaho nā pirihimana I whakaeke ki te ata, tiro haere I te wāhi I inuatia e te ture ko rangitihi. Where did the name Rangatihi come from? That was the feature written on the map, so that was the easiest way to refer to it, I guess, yes. Hoki ata no ki ngā whakamārama, mō nā whare I ki te e rātau. These buildings, the two you refer to as huts, Yes. were of classical whare style and construction. I don't know about the construction. I guess classical would indicate something that had been used throughout time, and I don't know, I mean, these were corrugated iron and such, but I accept that they were set out in a traditional manner and they were used for traditional purposes, if you like, yes. There are 11 marae in a stone's throw of this area, aren't there? I don't know. And they all have corrugated iron roofs. I don't know. Tērā no etahi āhua I ki te a. The talking stone would indicate that this is an area of some cultural significance to the local inhabitants. From my colleagues again, it's set out in a traditional Māori way, if you like. So a respectful way to refer to them as wharekai and wharenui. I was informed that that was probably what they would be referred to as by the people that were using them, yes. No te kotahi karaka I te rānei ka hikitia te whakawā, ka tīmata no a te mane e heke mai nei. Tēnei Molyneux, te karere.